Bapagami ba diterena ba ikutlwa ba imologile bao ba neng ba gaeletswe ka ntlha ya go tswalwa ga seteišene sa diterena sa Mabopane. PRASA e simolotse ditirelo morago ga gore molaodi wa pabalesego ya diterena a atlanegise gore ditirelo tse di feletseng di simolole ka tiriso e ntšhwa electric multiple unit trains. Le fa tirelo e simolotse, bapagami ba ne ba etsaetsega ka gonne terena e nnile thari ka sebaka se feta ura mo mosong ono. Ne ke kgale re emetse terene a re kgotsofala le itlile a ra ikutlwa monate because re emetse gore e tlo nna metsa re ska latelwa ha re ya dishopong le meberekong fela bea. I was using public transport, but in terms of people who are vulnerable, who are not able to get transport money for taxis, they were unable to access the trains. So when the trains are back, it's R9.50 to go to town. Just imagine for someone who's staying local, and then so it's going to cost them or her R9.50 to go into town so that they can be able to go to work. Diteišene tsa diterena go ralala naga di ne tsa sala di sa babalesega morago ga gore PRASA e retelelwe ke go ntšhwafatsa dikontraka tsa tshireletso ka 2019. Seo se bakile tshenyo le go utswiwa ga mafaratlhatlha pele le ka nako ya go emisiwa ga ditirelo dingwe le go laolwa ga metsamao ya batho ka 2020. Bagwebi potana mo stationeng ba ikuetse go bothati gore bo efoge go ipoeletsa ga seo se diragetseng. Hona bana ke breadwinner le mpona ke la so ke me ke na le bana a ona bana ba ba rekang bana ba ka ba sebetse re tla khona bona business re tla khona tshwana le batho ba bang and then go no gare PRASA e ditse gore terena e bo and then ba khona lukisa mare still the station tse ding a di so lukisiwa mare they are still going to fix them. Lefapha la ditšhelete le beetse thoko diranta di le dimilione di le 909 a wa tlileng go dirisediwa go netefatsa pabalesego ya thoto ya PRASA ya bosetšhaba. Seo se akaretsa technology le badiri. Tona Fikile Mbalula o solofetswe go tlhoma semmuso Mabopane Rail Corridor ka Laboraro. Offense Stimo, SABC News, Mabopane.